ikaze mu makuru ya RT Imena radio televiziyo ikubita ikinyoma hakubuye. Tuje mu makuru yacu yo kuri uyu wa munani z'ukwezi kwa gatatu 2024. Turahera rero mu makuru avuga muri opposition, ni muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, aho noneho urubanza ruregwamo Perezida Paul Kagame. Iri somwa ry'urubanza rero gushinjacyaha buregwamo Perezida Paul Kagame mu rukiko rwa rubanda ngo ibyaha by'indengakamere rwakomeje uko ruzasoza nimumbaze. Hari abari ibintu bati ibi nagahomonwa s'urukiko rwa guverinoma y'ubuhungiro rukatira urubanza perezida wa guverinoma bahanganye gute. Aha bavuga ngo ubutabera bwihorera. Ibi rero turaza kubigarukaho. Ubuse Perezida Paul Kagame yabona ubutabera mu rukiko rwa guverinoma y'ubuhungiro simbizi. Ibera muri opposition nagahomonwa. Hagati aho umunyamakuru Agnes Uwimana mu kinyamakuru ndi kubonaga amakuru mashya avuga ko Patrick Muyaya yavuze ko Scovia Mutesi ari umukozi wa guverinoma y'u Rwanda akaba n'umuvugizi wa M23, ngo uyu no kwitondera kuko politiki igiyemo nabi nawe irakugaruka. Uyu ni Agnes Uwimana, ni mu kiganiro cyaciye kuri iyi channel yitwa amakuru mashya cyaciyeho mu byumweru bibiri. Reka rero dukomeze mu makuru. Umuseke uravuga uti rero M23 intambara none yaganye muri Kivu y'Epfo. Umuturage w'umurenge baravuga ko ibintu byakomeye, ntago intambara ikiri muri Kivu ya ruguru. Rero intambara yaganye muri Kivu y'Epfo. Ubu ni front ebyiri, niba naho ari M23 kurwana, niba ari twirwaneho ntawamenya. Muri rusange na makuru yo muri RT Imena aho dukubitira ikinyoma hakubuye. Turakomeje rero mu makuru yacu. Uruganda rukora isukari rwa Kabuye rwafunze. Ibi ni ikibazo gikomeye kuba uruganda rufite akamaro abanyarwanda rumeze gutya rufunga. Politike se leta y'u Rwanda yashizeho zo guteza imbere inganda zaba zitari gukora byahemeze bite? Ni turaza rero kubigarukaho. Dr Menelas Nyeshimana hamwe na Ministre w'ubuzima ku munsi w'ejo bari muri Kiba, aho basinye amasezerano yo guhanahana abaganga n'ubumenyi. Iki ni ikintu cyiza cyo kwishimira, nubwo bwose umuntu yavuga ko u Rwanda rukeneye abaganga benshi, uko mu baturage 1000 haboneka umuganga umwe nawe nagageze ni 0.00. Murumva mu baturage 10,000 nako n'umuganga umwe nagaboneka. Bigaragare ko urwego rw'ubuzima rukwiye gutera imbere. Kiba rero izwi ku bintu by'iterambere cyane ry'ubuvuzi n'abaganga benshi yikunda ko exploiter. Ubwo twizere ko Dr Menelas Nyeshimana umugabo ukora cyane. Hano dushima abakora. Twikomereze rero mu kiganiro makuru ya RT Imena. Witwa Rosemary ndetse na Nombre Marana bari bicanye mu kiganiro kibaza ko Kayumba Nyamwasa akwiye kugezwa imbere y'ubutabera, akareka gukomeza kubesha abanyarwanda kuko nawe ibyaha yakoze. Nubwo abantu bashinja inkotanyi, ariko nawe ngo yari umuyobozi wazo mbere yo gutunga urutoki inkotanyi ngo ko kumutunga, ngo nabakangisha nawe ko yaje mu buhungiro kuko umunyabyaha we yajya hose aba ari umunyabyaha. Ese mamururu zimbakaze zarangirira he? Kayumba Nyamwasa ashobora gushyirwa mu rukiko nande? Icyo ni ikibazo cyo kwibaza. Marara iravuga ko ibyo atabyemera, Kayumba ari umwere. Rose Maraka avuga ko ari umunyabyaha, umwicanyi. Kayumba we nagakunda kubivugaho, aba yifashe nk'umunyapolitike, akaba n'umujenerali, ariko ni mu gihe nta mujenerali ujya kusakusa. Nta mujenerali ujya gusakuza, ibyo ntibishoboka. Turaje tugane mu makuru yacu. Ngivanga ndimi Kinyarwanda kigeze habi mu Rwanda. Impuguke ziravuga rero ku rurimi rw'Ikinyarwanda rugeze hari ndimuka. Ubu ni ibintu byavuye mu bushakashatsi bw'urwego rushinzwe umuco n'ururimi mu Rwanda, bwerekanye ko abatari bake mu mujyi wa Kigali bahitamo kuvuga indimi z'amahanga cyangwa bakavuga Ikinyarwanda kivanze n'indimi z'amahanga kugira ngo bemerwe nk'abantu bari civilize, bemerwe nk'abantu bize, bemerwe nk'aba from nowhere from somewhere. Impuguke mu Kinyarwanda rero zivuga ko bishobora gutuma ururimi rugenda rukendera ndetse n'umuco rumbati ugatakara, ariko kubivuga mwaratinze
nigeze kubona abategetsi bo mu Rwanda bajya imbere y'inteko ishinga amategeko bakiterura bagavuga icyongereza. Inteko y'abanyarwanda yatowe n'abanyarwanda ivuga ikinyarwanda, nta munyamahanga urimo kubwira, ariko ugasanga umutegetsi arifashe avuze ururimi rw'amahanga cyangwa araruvanze, kandi rero bagakwiye kuba nasigasira n'ibyo birango. Nagahomamunwa rero nibyo duciraho iteka tukavuga ko nta mutegetsi ukwiye kujya mu nteko ya rubanda ngo avuge ururimi rw'amahanga, akabona niho barimo abanyamahanga akwiye gukoresha translation, nabo bakumva baciye mu mari translation. Umugani wa muri kiduwari nawe usemura ubwiru. Hagati aho rero turakomeje n'amakuru yacu. Umuyobozi w'Iburayi yemeye ko ubuhangange bwabo buri mu marembera. Tugeze mu mahanga, ni Minisitiri w'Intebe wa Hongiriya Viktor Orban yavuze ko ubuhangange bw'abanyaburayi mu mitegekere y'isi buri ku iherezo, ahanini bitewe n'imyitwarire yabo ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine ndetse n'imitegekere mishya. Abanyaburayi bahereye kera bayobora isi, bagiramutse bafatanya na Amerika. Mwibuke ko Amerika n'abanyaburayi bimutse bakagenda bakirukankana Abahinde. Ibi rero bagiye bayobora, ariko kuva aho Uburusiya buziye muri centre geopolitique ndetse n'Ubushinwa ndetse buna Brexit kabikomeje kukameza, abanyaburayi n'abanyamerika rwose ubuhangange bwabo buri kurindimuka. Ariko murabizi ko nta mugabo ugwanga agende zero, baracyahanyanyaza, kandi kubera ibyo bubatse kera ntabwo bazapfa kugenda. Ariko isi iri guhindura imitegekere. Hagati aho ngo itegeko ryo kohereza mu Rwanda basaba ubuhungiro ryongeye gutsindwa muri Sena y'Ubwongereza. Tubibutse ko no muri yari yatsinzwe guverinoma ya Sunak, umuhinde w'umwongereza. Premier Minister ati ntago twakwemera gutsindwa, tugomba kongera kudraftinga indi partnership nshya. Baragiye bayidraftinze byirukanse, barangije bati bayikubita mu nteko, inteko iratora koko, ariko bigeze muri Sena irayihagaritse. Rero leta y'Ubwongereza yatsinzwe izindi nshuro 5 muri Sena ibijyanye n'umushinga w'itegeko wayo ku masezerano yagiranye na leta y'u Rwanda. Uwo mushinga w'itegeko wa leta rugamije gutuma Ubwongereza bwohereza mu Rwanda basaba ubuhungiro bukoresheje gutangaza ko u Rwanda ari ahantu hatekanye. Ahantu hatekanye niko leta ibivuga, na mukora renda akavuga ko rwose n'amakuru bose ko hatekanye. Ariko Human Rights si ukubibona, Samuel Byansi si ukubibona, abatavuga rumwe utetsi ukubibona, bavuga ko ahubwo ari ahantu rwose bafata umuntu ku gahanga, badashaka umuntu ubabwira ukuri. Kritike zose bazinyonga, nta myigaragambyo, nta kintu cyose, nta demokarasi, gushimutwa kuri irengero n'ibindi byinshi Human Rights bashinja ibintu leta y'u Rwanda ihakana yivuye inyuma buri gihe. Amakuru ukomeje gutega amatwi nayo kuri RT Imena, Radio y'Ishyaka Rwanda United Party. Umugore ukomeye muri Zanzibar yafatiwe ibihano rero na wundi ni Zuchu kubera igitaramo kitabereye. Yaragiye rero akora ibintu abatanzania batemera, by'umwihariko mu gihugu cy'Abarabu bavanze n'abirabura cya Zanzibar. Tuyibutse ko Zanzibar ari ikirwa, iki kirwa kikaba cyarakoze cyitwa Zanzibar na Tanganyika, bikaza kwihuza bikabyara Tanzania. Na makuru ya RT Imena rukomeje kumva. Tukiri mu makuru yacu turakubwira ko aba bantu b'Iburayi bakomeje guteza akavuyo muri Ukraine. N'ubu bavuga ko byanze kunzi Ukraine igomba gutsinda, itatsinda akaba batahanye, akaba ari bo batahiwe. Ariko kandi ibyo gasanga na Amerika ibyenyegeza, bivuga ati mu Rwanda nzavemo n'ubundi nkaze, dore no mu ntambara ya kabiri y'isi yose nuko byagenze, mwararwanye mvama ari byo uvuga ko ndi umuhanga, ari je utwara amasoko, ari nanjye wiga ibintu byose. Amakuru ya RT Imena twayabaciragamo mu ncamake. Ubishatse kwakurikirana wayakurikirana muri channel zitandukanye nkuko twabikubwiye kandi twabikugejejeho. Twibutse ko kuri RT Imena wumva amakuru adasanzwe, amakuru yizewe. Twe nidukora amakuru ariko turayatangaza. Commentaire zacu ni entertainment ndetse yo muri politiki. Nizere ko nawe uzatwitwaraho mwikomo. Uwiteka abane namwe, ikiganiro n'ubundi amakuru naho mukanya ku masaha nimugoroba. Uwiteka abane namwe.